yaratubwiye tubaramutse kandi no muhira barambiye ngo ndabaramutse mwagize ntacyo zabo. Ngomba rero dupfukame ku murongo wanditswe mu butumwa bw'izwatswe na Luka igice cya 10. Ubutumwa bw'izwa bwanditswe na Luka, amajambo Yesu yavuze hanyuma Luka arayandika. Igice cya 10 umurongo wa 20. Ndaza ko mwashyizeyo. Ariko nimunezezwa n'uko izo mpemu zibumvira, nyamara munezezwa n'uko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. N'uwo murongo nagomba ko tuvuga ko musenga Imana wanditswe n'uyu Luka mwumvise amajambo Yesu yavuze. Usomye hajya hantu tuzobona ngo yari yatumye abakozi b'Imana wari 70 abagabura 2 kirema mu bitahura neza. Turabizi ubwiza bwa 30 n'ubundi bagiye ubwiza bwa 35 batwaye izina ryawe ya Yesu. Ibitangaza birakoreka bati nitura turashitse nk'akaroro kera ngo tuvuge ibiriko birakorwa aha badutumye. Murumva yuko byari ibintu biryoshye cyane. Nk'iyo raporo je nakoreye mu mugamba nduye hariya ngirane nabo n'ibitangaza mu mugamba bakababwira teka ngoleze atahugi ikomere gihaba nuko abantu mwijubaje icyo ni cyo kintu kiri ya Yesu yabonye urabona turaza natwe se twicaye gusa umuntu akagira ngo yicaye kireba inzambi muza tuzogenda kunye kandi yoba ababyeyi bacu abungera rero dutange raporo ntabwo bosize abaradukunda kandi bitumukoze Imana nakunda umukristo bose jeniyereko mena norano kwicyo nawe yaramamagara mu mugamba mu bihe bigoye ariko akakora nkagenda ni Yesu ibintu nake uzomumbatse mukisari yameze neza n'ibyo neza. Yesu arababwira ikintu gikomeye kizimvye nuko amazina yacu yandikwahe sinzi kurabibatiza Mose yarabirwanya ati fumufuta turi kumwe fumufuta haka abantu baheba kandi karabwira cyane cy'Filipi yavuga ko abantu bose bafashe kuko amazina yabo yanditswe mu ijuru. Urumva kuba wanditswe mu ijuru Yesu adufashe. Ati ibyo bizo byarikoko atabantu batakose bije bikoko nabandise mu gitabo cy'ubugingo gusa abandi mbidane akombare ukabutanditswe mu ijuru uzocuramo ibi biko biratutegerezwa kuko ntabyo bikaba kwandikwa rero Yesu yavuze ngo nicyo kintu gikomeye umuntu abyumvira mu gitabo cy'ijuru mu gihugu neza sibigitabo kireba oya ni bijuru Yesu adufashe. Abantu benshi yarigeze kuba kanga ururi tugenda ku bukwe rero umuntu ari ubukwe je nari pare kujya abandi bagira turagenda dushikana imbere ya komine ninjira mu biganiro babyandikiramo isikaratasi yuko tugiye uko munsi bagiye mu pasoni yariyo mubona bimeze gutya mwebwe ni muri ngo taha kuko ni mwanditse mu gitabo mwiyumvire nawe ahatarabigishije cyane kugeza n'uno munsi ndatiye urumva nihe bera ikaratasi mwatwandikiyeko none none ko ari ingene mwekome niyo ariko ko mutandika muri igitabo cyakomeye ururi taha nanjye muhira aho twari dukwiye twaza bariko barateka nawe murabyumva ababaka akanyama babaka abatora batora bya bindi ariko kubera tutanditswe mu gitabo taha yemwe ukora igikorwa kora nawe ariko zikigita intego yo kuyandikisha abashinga ntayo mu gitabo kiri ayibana mubwiranye mufasoni ntereka
burya ni umutuku kandi yasezeye mu gihe yarabarambaye kandi bisa n'ishurwe mu gihe none igira ndaduze ngubiriza bakubwiye ngo taha ahamagara mugenzi we aramubwira ati ngura kuyuka mubure ndamusigurira nawe nturumva twebwe twatugira urubanza uno munsi kandi none kabajya bari mu muduka yicaranye n'umugabo yasezeye muhira mubyumva nawe urapasa mujya mubyumva nawe icyo kintu ucyumva kimeze gute ni kandi irangora kumubwira ngo kurira mwambaro wambaye igitego utahe atubwiriza gushika kutugora aha kuko ni mwanditswe bantuza nimubwite ibisanzwe kuko yahumeka igihe utubwiyemo abaryo ntibavuga eka bivuga eka imana bivuga siba twizeye none yesu navuga noneho ushaka kubona umuntu utavuga arutwere mpamvu ko bivuga twizabona wifuza hanyuma rero baramvugika nawe ehe mu muduka n'ishuri kugira ngo ntabwo ari kuri amazina ntacyo bazi batatu bazi bibaga muri bisa ariko banyirukanye niko nibwira ko bari mu mvaso ni kuba wambaye igitego utahe mushingana nta kundi wihanga kuko bakubwiye ngo nitwanditse mu gitabo cyawe avuga ibaze nk'icyunamo navuze ngo nzobabwira ngo simbazi mbiraho cyangwa inzira imana idufashe ubibaze uno munsi imana icyaha uciyane iyo ubwira imana irangomera ngire ngenda gucengera cyane cyane arimu umuga ngashikana rero kasi uno munsi tugira ubukwe none igihe hajya mu bintu babwiye ngo subira nyuma nimwanditswe genda none ngire eko ndavangana ngera kwa mutane eka mbese umuntu amarakaza ariko mw'ijuru ntibishoboka azosoma igitabo cyatsimwati nakuvuga ngoya usaba azosoma amazina wanditse hanyuma rero abimubwira aramira amategeko gushinga ntajya kubona ararabira nkanje arayungayunga ati mbone tugere ati basi gerura bari mubarire baze dusubire tubandike kuko ni mwiza yesu nashimwe kuko hari yesu ukweli ni imana wala harauna yesu anaita wewe ni imana baada ya kitu twamushimie kugira